Coba. Guys, kira dik thei no mo. beko ga kan hin. Tu ni hi. Ko ba gari accident na. Ipetai. Daniela. Pick up ho na. 4x4 accident chu ka kai ding du to hi chi du hi. Let's go. Apa? Kami đó. Udah cặp đầu đi kìa. Front lama mo. Ini ya. Back lama. Hey guys, what's Lo sai cầm lên tôi về. Hey guys, what's up? Tôi hay cái gì hôm nay tại hiện Gary accident na. Gary accident hi. Các cái đình du. JCB dòng lo Gary cái đình ho dòng lo. Khuda các cái du hi. Tôi hi mi dòng mi tam ta dòng anh lung tan. Tôi hay cái này cái gì hôm đẹp. Okay, amuna chỉ một tàu thế. What's up guys? Tôi hi chill alang zia hi tan chi du give it du hi. Come on. This is Kono Village Karbi Anglong. Có gari tiêu. Paking gaya. Alang kong tao ba? Akong lebay chip mày. Rang phi ko. Bữa xong tao ra khổng thẳng mà. Lớn mà. Xong. Alu bi देखो guys. Bota gar kat kili su. Bota gar kili su. Đi kalau xếp lại tự. Ăn tăng không? Bay, nung gel gà suy tự. Ken ga tol le hiti lo. Sama. Thì làm tủ. Chỉ lang hiệp vòng rằng lang, chỉ lang hiệp bazar là mình cho chỉ nào cô nào không kịp ăn. Chỉ lại kal to là sa para aku. Kalbut telu hung kempek suka chỉ lại cái thal sih. Nah bay. Bahan ini bay. Bay bahan ini. Begoga. Aku jangan nian kayak sih ini. Oke. Ini kata nih boy itu. Keng naham kecil. Tuh pamin thang ati pau cho. Saping lo kaya. Ini Hampir ngekan lah nang kal tu lah. Saping. Nah, dia apa? Saping itu fitting kuring na itu saping lo kaya. ano? Oke. Semua mau apa? Bol pe lại tak agak sih. Ada usi itu. Tak enggak bo. Katai. Hilai ho hilai. Wow. जोर लगा के जोर लगा के जोर लगाओ रोख भी ना जोर लगा के हाय सा ला Aki tole lai chan kita hai Sonta
Tangga tiket. Shutdown. Bay, nggak poti. Itu memang itu tuh. Mi hizat leleng kai gol lo thei po. Adop gol. Ini bahan dia kah? Kibitan dia kah? Nginde kah? Kibitan. Abang cerita di mo. Ani thei to lo. Ani thei to lo, ni thei to lo. Jadi dia hop di pak. Kachi kit deu hite guys. Kai ding zo ta po ve kachi de chipa gari ging thei lo. Accident ah. Che. Paumin thang kiti. Bisa tuan tapi. Ala ba ba. Katau kiti ai je guys. To my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million